Ibe tingchua ilung ta pen mene na mai gu kdei rin sa mara sam news net zeme kune te wangai de lei Zinai ndike heze Chris kui mai ge Nepal Prime Minister Katsibe Sri Bahadur ne Nepal Parliament ge Board of Confidence hasri zogai be board ngamdi de lei Sri Bahadur Debadu teti be saika ke Supreme Court Nepal go tuki hulang bene psu Prime Minister hangkalang ba ko lei Prime Minister Sri Bahadur ne saza pugu government ke chibne ki chumnunge mina ki ke miru COVID vaccine rehe kabloi rate gulei zai wangrai bating kum changno jang kai ka no April kram kyuge Nepali malai ne do vaccine kabloi rate gulei za sale pakano bete ze India gun sa mara sam news ne te wangai de lei Supreme Court India magu hatuki hulang bene het pet kaise Manipur political activist lei chomba Irendrodu sedition church ne nimni be jinai je Chris kui mai kun taminge gi ki makem ferale bezen pet kai de lei Sedition law Hindi is section 124 article Indian Penal Code ne saze chogu memi sam sana zai robegene zai patak toibegene government do criticize san sia zai public mene pnuilung makpe tulia ga zai government na ngogai lakti a nim do buibe Hindi de lei Aipo Hindi gene nimni bako a lifetime imprisonment miring tinglui ka bangki ya bamdo wibe Hindi de lei lei chombam Irendro du National Security Act ne nimni leibe anuine chilei Irendro ne Facebook post ke kabui banai kabui zung ne apo covid rit le minglak leize Manipur State BJP President S Tikendra Singh Chaidi mai rogai be de lei Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Assam government ne Hindi ke chibete guys zero tolerance against drug ka chibete ra Assam government ne aket tu phera maklei za sale Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saze public mene haswin some guys wars on drug du anuingam him changra naing sangnan tu chu ze nako a anuina ka dei pere medu Assam citizen mene ma ki betu lia de lei za sale Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saze anuine Manipur na Mizoram du bah gailuza apo drugs che North East kine luto him changna tu lei za sale Union Health Ministry gu report sai suize India ga COVID-19 rit zinai positive test pe ne mina changhim rute set je hat ke che react rok chamadai zai covid kine roza study methods hamadai je react squeeze Union Health Ministry ne saza COVID vaccine rehe kabloi lumeto ze kro hadai ze lak react stroke chamadai sidu kabloi de ze sale Uttarakhand ge znain dike ze kris kui mai ge clock burst look at na tingruin chi ze wang ze mina hang chuma chai di lei zai mina hang madai dua pa bam chi mak chalari lei ze state disaster response force ne sale I is a Mando village Uktrasi district in LA zai rescue operation minadu pechu za ladle za sale Indian Meteorological Department na saze hazi lang ket lang na atingri hang za bamguri le za sale State Health Department gu report sai suize znain dike ze kreskui mage Manipur COVID case ka chibe test pet pe har snoze reaction za ku chumina positive test pet le Zai COVID kine zinai chai di metu ze mina hang krusuk chai di lei state level COVID-19 death audit committee ne saze Infal West kina mina hamingyo chai di lei zai Infal East Thobal Bishempur Kakching night Chandel kine mina hang ket zai Kangpokpi kine mina hang na Choransampur kine mina hang madai chai di lei za sale Zai na ka tu ze Manipur ge COVID rarit kina chai di metu ze palane changket cha hai chumje rak squeeze kana chai di lei za sale Taushiam subdivision nai pugu area na mai kaka COVID rarit second wave wang beize minahang samedua Tosiam PHC gina positive test petelei na ka te ze Tosem area lui curfew kaize miki gina haim nan things la lei Zai Chief Minister N Biren Singh na salui gumze door to door testing kala ki kyote je test wangbe na mai kaka Tosiam PHC doctors na staff ramene kala ki test la delei za sale Zai Tamenglong District CMO Chief Medical Officer Dr. Z Majachunglu ne zimai ze kreskui maige Tosiam PHC doctors ramme zai staff ramedu area lui tetse kalaking kya ze test surhang headpet kaidele Tosiam PHC Dr. Nathaniel Dai mai Dr. Thairilu Arpa mai Dr. MZ Pochungai liu punuine pe peitu ze staff ramedu ngolu ze area lui tested kulei za sale
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne zina indi ke huje krus kui mage saz sports person kan tha chibe ko chogume Assam gene medalist hatu ngamlu wangba ko hangane grade 1 officials pegule is sale Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saja chogume Olympic ke jai Asian Game ge medalist Assam gene hatu ngamlu wangma ko hanga Assam Civil Service jai Assam Police Service exam thamak se pegule is chewle Assam Chief Minister ne saja government na sports person gu pension changte setke ne changkru hangkai siga gu leja salai jai Himan Das na aipo offer ralang be posters DSP Deputy Superintendent of Police lu de leja Himanta Biswa Sarma na salai Railang be monsoon season parliament zinain di ke zekres kui mage chudele monsoon season railang be magene opposition parties ne government do protesters palam fuel prices tho mi hang farmer protest jai covid pandemic ai rame punuine pimi makle is a government do protest dele ai gene na maigu mara sam news ka logai dele bigai jai kingani mele lu to dele ingya za like share subscribe te goi lo